September 11, 2001 waye ngomnyaka olapho indizamtshina ezazidriver ngamajaha la ayengathi alwisana leAmerica ababiza ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba luhlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana idubuka le petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka abonakala izinto ezinkulu kakhulu amajaha la ayezinikele wona ukufa lokho kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale ekhaya kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo kodwa ke ukwenzakala kwakho lokho esingathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhonapho lapho kwenzakala khonapho wena ukhona le eZimbabwe ikakhulu thina esasisuka lapho uzama ucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini usithini kuzathini usuzathini uzawonelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho kwahle kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqala impi yazwakala sibili yona le impi ephele kuyona livike ephelileyo eAfghanistan yayiqalisa ngasona leso sikhathi esika 2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukuchaya i-Twin Towers izitezi zankona leziyane zinde eze-New York abafaka amafremachina bechaya khona lapha impact yakhona yezwakala umhlaba wonke wezwakala sibili ngoba thina esasiseZimbabwe iTV yayivula kanye emini yantambama ubuso siyakhona uyekhangela ukhangela intuthu leziyana ukhangele ukwenzakala lapha okwakusenzakala okungama extracts eCNN kwakubangalisa sibili kumangalise kuphinde kwethuse ukuthi khona now nxa sekwenzakale kwabanje ukuthi kuyini osokuza kwenzakala emhlabeni kwaba yinto sibili esikhangelela ukuthi yinto eyasuka yaba yinto yatshintsha izinto kwabazima ukungena eAmerica kwabazima ukuthi abantu bakukhangele njani njengathi sesingaba ngaphandle kwabazima kuwo wonke umuntu kwaguquka yonke into esingathi thina yi-immigration focus ye-USA yaguquka sibili okwenza ukuthi nxa sikhangela lokho esingathi thina i-terrorism eAfghanistan khathesi mbona ngathi akusoze kube le-impact engafana lale eyenzakala ngo-9/11 ngaleso sikhathi